We were also say the bonds Kevin Nikopa Masa penin tu ne ajong tamang phat phai pe wa hat chung nung pathen phangwanum hanlang tu ne injong episode masaka na say bangin airman selection and Indian Air Force airman recruitment ding airman to agniveer VAYU kilading episode masai na ta do chu tu ni khwa hi ti chung chang thua chu ke hona detail like holding ateng le online form fill up in a say ma bangin tu ne a he ke pana hitain it's online form fill up to step by step it bol de ham attend if ngai cham ti ho hi ise form pdf win tu peta Indian Air Force tong airman tong jinglai corporal lelgin ma chongloi tu ne a kho form pdf ham je win ama sa pene ma ka welcome tin ma ti YouTube silakan welcome ya Oi. IP le Pai IP le ban Tildang ka say masang win topic pau tilaw han tu niya airman recruitment to isay masang win nangin nang self intro ti da neo cha airman nong pandan e lo le nong pondo na teng le airman itidana nong lut na teng la tu pe ta hi hoilaya na posting am ti ho chom cha nin se ti bo le cái hi le kamin lalgin mang tongloi ka hi na he kareng hi corporal ka hi in tu hin ka popi ho ka hi in ka popi war number 12 pa ko na ka hi in ka pa men chu paulun tongloi hi in kanu men chu hetin tongloi hi in ania wa panin ka popi a thong teng vin ka hong lu dan hi chom lam ten ga sei le hen class 12 ka hin chai zo hin BSc kana simen DM College of Science na Danamanjori University DM College of Science phaya khun kana kain hichatun NCC airwing inyong kana zawin jat bang pin len na jong tol kana tol man kin na ke hin microlite virus SW80 ko hin na ho afsar khat to co-pilot din kap pangen kana pangen hichun phat ve hi CATC camp ka bolvin Chipena sun kaloi ho in garuna dinga recruitment hungum dinga hi in bhatia hum din chiu te tia he hin tem vin kaloi pa hi amen he le mul ngai sang hi mo bung ho hi na ama hen ei tem ei he sa hen te hin kana he pha zil do mai NCC ne ke za chun C certificate ke la officer lang hi na lu ding ham chi bo long gela na um hin ei wanga chun jo lang pang tu ani ke pha lo je to loi pa chanin sei pi le o hiang le phai ga chiu te ga veu te ka tin poong ka he poi ma chang ka thei poin awareness he kana nei bi se lo hin na airmen lang ho hin na ke yong hin na NTC kana za wanga airmen lang ani ke focus lo je a jo officer lang a dinga bo chuna ki ko ya ale hin ka chi event hi le ka chi ding hi wa jong hi ka loi pai hung ETC a ham hung thei ki ta lo ma jong he a boi na khat uma hin tin cha cho cái hi ka chang sen ka chi tain ka palen en bus ticket e ka pen cha chun bus en ko hello chun gampam jong ki chi hello chun tang se chun ti chun ka phone ki join ka leng jengin ale hen wang phat pin ka to na chun ka bus chun emi pasal mi thum ven na emi masal mi thum to khong ki store ven cha chun ka ki thon khom ven ka ki khom ven ale hen a chom lam ten sai jing ta lew hen hi jong chu kagat hun zo wa chu ha sat dan dan chu gin ding ton ding hotel ho jong ong yong ti mu zo ta lo ai wanga chu mi in he ki la a room khat he ti he yum kho ma room ma chu mi som le thum lang kom khom hi na room chu na neo ta bo hi hi wanga chu pun jong ki toy lo ki pha ding yong ki toy lo sil ding ki toy lo dap lai ta ga ai kip na lai February na 2021 te 20 cho hi in ale hen zana chun ti na thop thop ma chun ka ki sidim ven ka ki event ka imo event imo jong ki mo khop kit lo ha sa dan tho kang tam kit chun go hati chuna VIP chok ko hi in 11 years ko ale hin jingka pung lin ka chi event ka report event kong thai leo he chu thua ang he uzang lal ta kong ke su ton na ngom men na hon he bai ho ga na uzang lal so ama he recruitment board na cha hong pang ngai hin ka chi event ka thai lung ven ka loi ho ai mi ho mi thum cho nung nung chu ka del hi 5 point yo ka thai chu 1.6 1 mile na 1.6 kilometer 5.5 minute na he ka thai diu hi in a hi in so ka thai thung ven ka deep yong cho so yeng in alung
kalung yo ki pe nga hin na ka thai dung ka lel lan na chu ala hin tu wai tom ta se break ma pull up bar ka ball pai ki win na pull up zo hin put sab ho ti tournament chila chun kaloi pa hi khat hi emi ho mi li la chun khat pa he pusa ma chun adi poi na ball na form cha di poi ti na ka thak ki win chun mi thum ka win ala physical kong pass zo win achini ma chun written test ading hen ei pui ki win 11 AC sunga kon ei pui win na 11 AC akon written test ka ball win ala written test ahin kaloi te ni chan ni honin a feel han tan ala hen ke se ka tan emi dang jong chom so nan tin na he jong la ki he to lo hi ja chun koi ma ka he pon written test ho kan chai win ai ti chun chini adinga chun chu ak chai na hi jing tan na physical written test pa chini ka ball hi na ka ale kong kile do ven zingka pana iphone ki submit na ni tha lang zan langa bo king po do ki in langa kanu chula na lung gimbal kit ta na ipiti ham kon I lo tam ti ho cho lung ge la za cha na gel man ki hin cha yang to yang le ima zo se chom lam ta ten hin se mai jeng lang na detail te na chala bona cover le sort wal han de hin ji chun ajingen ka chi kin na jinga jong same time hin jingka matan ka report ki event chini chun adaptability test 1 adaptability test 2 tingle dynamic factor test hi chaw thu make a ball win adaptability test 1 chu hi le ga saying situational awareness tile situational reaction test ti hot wanga hi amazing na tingle adaptability test chu hi la group discussion na hi mila semi circle ina ki to win heti chun presi khat ap win chu ki sima chu hichi aku na chu points ti kila do ema on extempore speech ti tabang maya ko si ding akon ka ball event jisu kan ball event abanin teaching result an phone kit leo ni cha chu emi khat hi ana zau hi dan hin na ma chu cha chu na kile ka kit tan cha chun ka chang sia emi ka hi kit tan na ale na chai na hin dynamic factor test ka hin pavin dynamic factor test ka kipat masang wen ulal he ihung vilin na ihung ki mu pin cha chun a number ho dong apin cha chu kin dong ka ga dong in heo chi pi test hamna iti hong hiding ham itabang hiding ham cha ka do in hi le the zero se chu an answer do se ta di lo loading a di so ke ding hi wanga na present dan chu apat na pa na chai na ge ya chu na lungel chu na flow khana na thai dinga la chu di ding he ti na kun ei hilin te kan in yo apin aman ite ka pi na chu te kana lampi ana chi in gul khat hong ki thol pe na ga mual na tha di ham alol na chi na sol mang dam na alol I na loading ham hi chu na answer chu di lo loading hi wanga chu aban question pa chu dung ria chu na answer thiam ti pa vet na ding so hi chu ei ga hil chen na hi chun ma ko na chun tem khat guidance kan ne hi le awang a pha in ka hong ki select pai jing ke hi thing pe na jong chu air force hi selection hi apat na pen jong a hi ka first attempt ka first trial jong a hi in cha chun ka thu pai jing na patino se chun ka wang a pha the jing in ting le ulal jong chun e ha ki trophy in e kai khat ho zo wa yong chun medical test ho ading in jong na fitness ho na maintaining dan ti hong e hilin ting le ECG ho ting le ki chat loading ti kiling ding ti hong e safe na eti chun ka hong to pen 2000 covid lai ta ma hi ja chun 2020 zuna medical test ading a hi ti ding ka hi vin hi le ti chu hin ka chon ven october lang hin sol hin ka chon pi cha na ti chun october lang ka hong ki khat ven medical ka bol ven hi le medical a chu ka ga boy di chat tabang khain na hong men ka keng tu flat foot dan agelin na medical system khat na iti chun avet ti chavet dana cha flat dana gel thim tin zo chun 3 chut sa in 3 chut sa zo chu keng khun ning chuna ka footprint cha ven cha chun ki khai ni nai tin ila in na iti chun mado se chi tai lo chun dang se chu smooth ten jeng in boy na ha sa na yung matang ki to point na gi na ho jong a boy matang kana face point na ka wang chu phama ma jeng ti ding hin tin le pathenin ka chan dinga lom he ti ai sim pi dan in ka kana kingel to mai jeng in te yong pen medical test khong bol ven green card ka mu ka ki chom jeng in ke chu ka thanup dan na chu kalu tu kalung tu hoi lang pha yang na ti a ko happiness over joy ti ho bang ho chi yeng ta in tin na tis calling letter ho ka nga pan ven ka graduation sim yong chu
nga ding leo kan kom jing nei ma chun second year kasim lai ta hi en is second year chu ka continue mai en chilai ta chu van leng long te kan tol man hi na ka lut masang chet hi en chilai ta chun manipur dong ai ho sti news channel pen chu tam newspaper dong chun kalim jong an pa chu na ti chun first bets van leng sol na first bets ti na kun ai ni kha de pen hi ti chu hi tom lam ten ki sel na ale ikad nang DM college sa NCC irving ana na uma chula na certification ten na le ABC hoi chi pen juna na bol na chai mana chilai chu NCC kan na zawa chun ke hi ka wang si na kha ti ding ai amazing time certificate exam hoi kha cha kan pe man point na second year final ka hong hi wa chun final year ka hong kai ding second year ka hin chai wa ke ka hong lu ding hi time na king le chilai ta chu covid ma ja chun second year examination B certificate examination ya chu postpone na ball win it's true a part chu an ki het lo na ale ke chu wa chu ka hong lu pai le B certificate yo chu kana ball man ta lo graduation level la kana lut hi ja chu graduate kasim lai kana lut hi ja chu A certificate yang kana lo B certificate yang kana man ta lo jeng C certificate yang kana man ta lo ke certificate hi khat se kana chu CATC kem khat chana zaw na khat na ja chu participation certification khat bo kana oh aphai na certification chai man hi jong jun air force anong lut the tun we ho het degin ga sei belang ken hi NCC National Cadet Corps ti pau hi police kai lai teng i join ai le army air force navy ti ju wing thu mo min ti thumla chu nang ne dei pen select ai le ABC C certificate chan ho bang na zo ai le A le B tu le airman ho ai lo le normal sapai ki la teng le extra mark ki mu in C certificate an chai vai le te ka banga chu air wing a C certificate chai ho chu air force adinga direct NCC in 3 ativin atum be NCC akona jong offshore jong lut the hin tel army a jong tabang ma chu NCC lateral achum be in 3 o meti chu written exam ngai se selowa direct SSB chain thading chance phang nei bi ti chu NCC athupi dan chu ka se be hintin tu na le tu ne a aban lang ana sei be telo vin ikho no han ding amin topic pen in hung lut pai yang tele hen tu ni tile han tarik group July Japan online form fill up dengan hong ke hong pan masa episode na ane ke seitan Indian Air Force AIRMEN le hichi AGNIVEER VAYU kilading ahin itiani hi a form fill up dar hona sei masangin vivar ho in bruma ilo ale chat na yong comment ong in dong sau win qualification izad ham ateng le akila ading dan a selection procedure neu cha detail de win nangin step by step mama sa penin airman medical assistant qualification insane lang atel FG airman atel kumizara to wa pension umham umlom ti pasayin lang atel agni vayu ahungdu din lang agniveer vayu achun qualification tena selection procedure tela kumizara to jo the policy to tom tim tar hin cover in lang ti pa bang to detail chat helogin qualification ta agniveer vayu pa chana ti ban teng le selection a form fill up didan ho ti lut su ni hintin tun airman medical assistant pa in panin lang ateng laban bana in seo le le sei bang bachun tu chung a hin recruitment notification hin ni a hong port comment na hong port comment a exam date hon no ke bang chen akhat na pa hi group why adinga airman non technical medical assistant post adinga treatment hi in hi intake 2 of 2027 hong ite kan bet na kain sai din nai mo te chu pai ha ke the lo ding sia chon in veng ka ting sai leng na online registration date hi date 6 July 2026 apana date 26 July 2026 ten hong ke hong ding hi in hi agan na thei pena aspirant ho in akibol diu apana pha hi ding as it to chi date extension ki ti ho hong loading hi tin ahin sai evin na tengle online exam date hi date 23 le date 20 sorry date 22 le date 23 September hong hi ding hi apan in airman medical assistant ading ahin sai le han hi athang pia sai ding en ke ho tabang bang hi in non tech hi in group wa ya ding hi in hi first term of engagement to
20 years idi hin it's extension ki bol benoma hile, and if you want to continue superannuation, that is 56 to 57 years ke ya hin to thading in aumen na apat na penin hi akum le atha koin abol thading age criteria ipi marital status ki ho date of birth ho han sei lang na marital status adinga hi unmarried man hiding ahi jinelo chanelo hiding ahin tingle a date of birth block here candidate to born between 1st July of 2006 and 1st July of 2010 2006 le 2010 July masanga date one masanga alo le chiteni ke ka ahi ti aping ho date of birth ho ama ho chikila ding hi na tingle eligibility criteria ho chu education qualification hi medical assistant group y adinga class 10 plus 2 hiding class 12 chai hiding hilawahile diploma in BSc or B Pharma ani ngai ding na BSc in pharmacy or diploma B Pharma ani ngai ding tingle 10 plus 2 candidate ho to a subject to physics chemistry bio like English hi compulsory hi ngai de tingle aggregate na 50% amu ngai ding tingle English subject nga jong 50% and above u amu ngai de chu am ho dinga education qualification hi in tingle diploma B Pharm le BSc ho dinga chu 10 plus 2 hiding tingle physics chemistry bio and English chu minimum 50% aggregate chu tingle English a chu atuma 50% tikit ngai ding tingle diploma a ho chu 50% a diploma ho jong chu 50% and above hi te kit ngai ding chu hi in adanga hi a weight le a chest ama BMI a height to a weight proportion hi ngai ding a BMI ho tha ding a chest to at least 5 centimeter expand thei ding ngai ding tingle a dental a chu at least 14 dental points be ani ngai ding na chu a hi in normally a chu a hi jeng in na criteria eligibility kiti ho hi a date of birth to PG in chu tingle education qualification to PG in 10 plus 2 hi ngai physics chemistry bio tingle English ani te ngai ding science stream hiding china hi jeng in tingle diploma bol ho jong chu at least 50% ani hana chu 50% and above and atum be English a chu 50% and above amu te ngai na chu hi jeng thang pi air force recruitment a chu akum chu date of birth wang hi entry dung zuin a ke khezi in upper age limit hi 21 years hi ji in na upper age limit kitale ahung enroll a date of enrollment ding tingle 21 years khel thei lo ding tin a ko alu du angai ya tingle body tattoo ho jong ni aki phal po in na religious body tattoo ho wang hi khanen phalin hiong le ho Christian ho dinga wang hi body tattoo ho wang permissible be se lo au min kaloi ho wa chu tattoo ne hian vin yong lam ho hi diameter is ham centimeter za ham ti ho bang check vin na jung ju chom ho hin tam khat criteria ne chi lang pang bang chu kin jong hoi ta in ka ha het po na se chu tattoo ka nei lo se he ti mai tau tin na ting le a physical test I am saying kate physical fitness test hi 1.6 kilometer run that means 1 mile hi jing na 1.6 kilometer 1 statute mile hi in hi abai dan hi piham tiale e ho 5.3 30 minute na na thai chu mo 7 minute na thai dio hi win na cha ha feel wang le wang jing na kya bol ja mo ngai in tin sting le B Farm le BSc in pharmacy sim ho diploma holder ho chu na ho ai na wang phajat kinin 7 minutes le 30 second na nei be kin extra 30 minutes time yang na nei kin lai wa hin na yeah sorry 30 second ting le abana na thai zo ting le chun 10 push up na ball ngai ding 1 minute sunga 10 push up na ball na complete zo ding ting le 1 minute sunga 10 sit up na ball thai ding 1 minute sunga 20 squats na ball thai ding abai wal jeng na ga sei leo jong le experience hi wai la chun na ki physical lang bang chu koi po jong le thinglang mi hi win zo na win kating yong le physical pa hi a le khalang pang zo achun ane ki ha bol min nang pai ta in exam achun mark and score go thei le achun 50 marks a hi ji in tuni chu medical assistant khanong ka ki ho pi na ama chu rally a ko na ham hi ti na ha ama hi
ama ho chu 1.6 mile chu 1.6 kilometer chu thai tho vin 7 minutes in thai vin hi chu wa chun squat hin sit up hin push up hin hi chi a ball vin chu jing tin na mo chun abaya bai he ti ngin na mo chun pana chu physical hi ball masat wa bana he ke ball banga chu written exam to wa ta chu adaptability test 1 adaptability test 2 teng la dynamic factor test chu an ball hin to awang tu chunga ahong kila ding ho wang he exam to masat di wa hi vin exam to zo ting le bo a pass wa hi le asia an ko diu asia ko zo ko result out zo ting le written exam out ting le asia 11 asia an ko diu so ting la chun physical test wa hong ki pan de hi oh chu hi in airmen na tu na AGNIVEER oh AGNIVEER hi apa na penin a date of birth kasi bang chun online registration date ho hi akipang kinin 6 July apa na 26 July 2026 hidi hin exam date chu 22 le 23 September hi kit mai na ma ho dong hi intake 2 of 27 hi thawe a date of birth block hi ama ho dong hi 1st July 2005 apa na 1st January 2010 hi ki ka ping ho tila ading phala hi in tingle candidate chu selection process ho ma zo se akichai zo tingle enroll a hi ding chan ge ya kum som ni len ni na a khel thai lo ding chu a hi chi chu ki khe na kha chu airmen na chu 21 na hi in AGNIVEER hi 22 chan na ki lai ani na in marital status etik na hi le jinei chanei ho hal hilo jinei lo ho gu thang ho bo ikit ding a hi athum na in education qualification hi ama niyo men na AGNIVEER ai science subject le art subject nga men na other than science ti na hi main arts le commerce kit ho dang ho chu a hi in he chu dung zu ya chun sting le khat yong ka mention hai khat men AGNIVEER hi numeya jong di hin pasala jong me ania both male and female hi okay science subject ho chu sai bang vin 10 plus 2 hiding hi cha chu maths physics le english aggregate na percentage 50% marks amu ngai ding tengle english 50% amu kit ngai ding chu science subject ho de hi in chu chu diploma course or engineering ho achai ho ma hi le mechanical hintin electrical hintin electronics automobile computer science instrument technology information technology koi hi jong le hi cho diploma bol ho jong chu 50% marks amu te ngai ding english a jong 50% mark abona ya thang pia ya mark cut off 50% percentage mu te ngai ti ai mai jeng na tu chun other than science and cycle 11 other than science chu ipi subject ita jong le ama a jong 50% marks aggregate na mu ding ai ting le english a jong 50% marks amu te ngai kit te chu hi kenen male candidate na height he 152 sang a name loading hill region holding 147 tingle maximum minimum height he 150 ahi te ngai ati female ho adinga wang he 150 noi 147 ki ka la ti ho ai kit jeng tingle physical langin honglut taw han honglut pai lew han physical langa hi 1.6 kilometer run ai kit nen chu pasal ho dingin 7 minutes ahi nam ho dingin 8 minutes ahi ani na in push up 1 minute na hi pasal ho adinga 10 ahi in nami ho adinga bang push up umpoi sit up 1 minute na 10 sit up bol ngain pasal ho in numain bang 10 sit up hi 1 minute and 30 seconds bowling ngai tengle pasala dinga squats hit 20 squats minute khana bol ngai ding numaya dinga chu 15 squats minute khana bol ngai hi chu hi kijing in chuwa chu adaptability test 1 adaptability test 2 tengle dynamic factor test chu hi kitne kabana medical exam and follow de medical adinga chu neo khat guidance in picket leng apat na chu blood test hongom ding hin urine test hom ding hin hemoglobin TLC DLC platelets kiti ho LFT RFT biochemistry langa blood sugar ho serum cholesterol ho tingle x-ray chest hongkila ding ECG yung an radio tingle
any other investigation deemed necessary by the recruiting medical officer hi na cha cho ma in ipilang pang vet nomam ENT vet ding ham stela mit na hin say kinai le 6/12 hi ngai on both eyes na, that means 6/6 on each eyes na mit khat langa hi ti ai si ma le 6/6 mu te ngai khat langa jong 6/6 ani a 6/12 chu hi mit na chu ting le normally chu hi mai nge ho adang ka mention like ga mention thei ding hi adang query uma hi le personal contact kihil chen pi thei ding na poi poi men mangin airmen to ateng airmen medical assistant to AGNIVEER VAYU qualification ho te nakila adan ho nan sei ta in ala tu hin ama ho tila mi do se mi ho in to ai form fill up ding ti bang win to ngai penta tila form and fill up diu aban exam ada hung diu hin na lai pha ma sang tu chun online na river ho ko ma ga sei do nom chu le ji YouTube description na iji Air Force career guidelines elo form fill up na ding a link Indian Air Force website a link no hung kita ado in tin icha chu form fill up mana lu diu ti na ba na jong to a keinin ka se hon a thing lo ma jong le iji advertisement detail advertisement bona kita do na mun a hung kita de hin la ya chu bon ji kai wa ibet wa ki fill up thei wi ti chu mi jo se na ka se hin tin hilai ibet thei chu hiong le tu ni YouTube mai ga khou je win mà mangin kam khat form fill up di dan ho tel exam pattern itilam bana ke godiu ham ti to chom theilang penin nin sei pikila tin phan te form fill up dan hi apa na penai sei banga chu link cho hi in na ho a link chu hin sei da mai ta nge zoting le nangin linga description na hin pai mai in lang na hi process hi ka gel da na wa ki hin breakdown ding yung sao se di ba le alo le step by step ma chom lam ta ga sei thei yang le ne chom lam ta step by step lang amon link a ve te lam ta doubt na yu mai le nang mobile number jong ke mobile number jong link a pe tin phone na in do the na biber hoin in jong la ga bolding tan to rough in step by step in gang challenge summarize in bol le chun na chi le chom lam ten sei mai le hen na step li in hin sei in kating na step 1 na ho link a chu link chu ga chi diu sign up bol du a sign up zo ting le password ho hi SMS ting le email a hong ki thot ting na chu zo ten chun re login na bol ki di na chu first step a hi ti tin second step itai na chu qualification details ho zo si yong hi cha chu zao tha mai di tai na chu practically solo wal chun a sei hi ha zep zin na chu apat na hin aba na registration sign up bol zo tel chun a step ni na chu application fill chu hi mai na application chu filling imazo se chu a box in hung mai ta in tin chu aga sei ding dan zo hi ka the point form fill up ho hin photography image ho hin jo jong hi size ho hi 100 to 200 kb ki ho ki ka bo na jpeg format ho jpg ki ti format ho scanner upload ding ho hi na sting le ama applicant signature jong chu akizi ding sting le chu photo ka ma chu upload scannable upload bol ki ting again a left thumb impression ho jong upload ngai ding jotele ama anu apa a parent a guardian ko hi jong le ama signature ho jong chu ti a chu a signature image ho chu kap ki ding scannable ki ding tele upload ki bol ki na step na creation of id relogging after password have been sent to the email and step 2 filling above application na chu hitain tingle ama photography jong ngai na passport photo ho jong tila ngai tingle passport hi atam thei pena more than not below 20 na somni sanga thom lo na akila diu phadi hi aje chu aman na hi hong tam zin tingle examination fee ho application fee ho GST pu mai 550 plus hong hi ti hin na hi ichilai pa hi ho hill area ho dinga hi tham khat say dam discount dam tio bang hong dam chong hi in ke ve chen in tin ting le ngai cha ho bang ho ba hu mai le ola ane ki kho pin tin ki hil chen mai tan te chu hi in ting le
printing of submitted application form na achai na chu application ho chu fill ta win examination fee ho I khar vin teng le submit zo teng le chun a print jong sikila do ding e ma ko ma koi ding because chu future reference a ding a hong poi mo ding a hin na chu koi hi jong le anywhere cyber works ho elo le computer point ho ko na naki apply sa wa hi yong le print out nakila do wa na kong wa na koi te te ngai ding na login ID and password ho naki mail chi ding ngai ding enjoy future reference a ding a hong poi mo jin choi na hai ni de na hai na ding le item kana in case of any inconvenience di mai tao in any system error and platform crash job adu da anything can happen na cho bang hong mile chen refund of multiple payments hong men na cho he nang ma own bank account na refund hong ki tho ding hi cho na apoi poi apat na pena isai bang ba a login ID create ding ting la password hong ki thot ding password hong ki thot zo ten chen chi password na ko na cho man login ID a cho a password a hub ding ting le assign in kit zo ting la chen tham phat umintin a details ho ki ding I mean address ppm ho permanent address ho class standard education qualification ki ti ho age ki ho an ki ding zo ting la chen form fill up an bol pai di ta na application an pai di ta application na bol zo ting chen submission hi mai jeng na hi ama changta in akibol thel then it's very good but abol thelo dinga hi lewa any computer dukan hong ho na cyber point ho ko na jong na ki boss sa the hin ting le ma na payment na fee chu ki pi ding hi mai jeng chu hi ki pa me na viber ho ko market explain neu khat folder kan bol go chu ta mamang na sei banga chu link ha ko na ki bet bai la chama self explanatory hidi hin boini te be set phone ati ro ai le ho lang im jong cyber cafe ho nga ita banga mi form e fill up e bol pi se mi tam hin among bol sa mo ai phone ai wangin izam ta na boy naw na headset lo mai le description na hung ki ta do mamang number hin tel ke number hin teni a chu anytime contact nan bol chu he ti chu chomlam ta ka ga hil chit be hin tin ki pa min na mang exam ding a hi tun ga sei be len nangin aki wong ho experience ho he nangin pi suggestion ero le itilam panga ga ki gong leu ti advice elo suggestion na pe no ma kailang ako na suggestion ka pinom cho hi le exam hi science thing like other than science niaw min na hi cha he amena he ho exam hi even a he le chun syllabus hongding hi english thing le raga kitin reasoning ability and general awareness min na hi chiteni se hi hungum ding hi english cho hi tain first person second person raga hi maths physics chemistry thing le asang thang na dang ho lo siang chu hi chlai hin aum jing in na 50 questions or 50 marks kung hi mai the hin basanga chu ki ho chu 50 ane hin tu chung AGNIVEER ho ka do chu 70 a he ti lo yong ka he na ahi wanga medical assistant AIRMEN pa wang chu 50 wang hin lai na it's true a hi in draga reasoning ability ki ti ho he reasoning lang pang hi tham khat focus ha bon ja ba hi aje chu main point hi chi ho a hi mark ki score ji in ting la mark ho jong chu en ha man ji na general ability general awareness gk ho jong simu ngai tin ting la a syllabus 10 class ania ba pana 12 ge ya an sim chu hi chu ho chu recoup ti se dam revision ho bol the a hi le chun den a phat na phat chom ding a hi na je chu 12 syllabus chan ge bo hung hi ding a hi in adang ha sa be se poi na je chu lekha hoi ta simple le chun aji ji hom nan te teng le pathen ko ma jong sa no ate ki man mentin dei ngai tup to hi le to ngai ta hard working hiu angai ti cho hi nge ke la ko na suggestion chu ki pa me le na viber ho jo se din jong ma na sei tan tu a he ma jong air force tong jing lai hi ja chu aga he thei pending ta corporal lalgin mang chongloi ga ho piu hin ha ta jong ai de pon hi jong le YouTube ene ki sei tel viber ho in request an bol tabanga nen bol je wa tel thi hi somlam ta kan se ho na hin detail description jong ung ki pen tin number jan ki ta do in tin number jong nan thu movin chi chu aban iram ta avoid head ban no mai le link ho an ki ta do nung teng le syllabus detail ho chau se jong
paper wise ama izat ilham ateng le iti dham timing izat dam thojo se abon che ka ki pede tam chi bon ka simle hen het mom poi ti cho vela ka ga se jen hen tin ki heo pam chilai na chu ma le chilai chu la khat ga ka se ga ben khat ka ga ben nom khat chu koi jong le an sold out na in ngai chan na ne ya an contact hong ma hi contact hong ma hi jong le ke ko ma hen question yang kan in na ke hen sample question ho kan in tin le past question ho kan in chu ke akuna yang directly itabang ham question ho chu iti hong ke plan jiam itabang hong jiam chang chu hong ki an dei vai la hong ki la the he na chu ki pam na we so in ga het bang win past question ho tin a sample question suggested question thoma kom hi in description and evesu ke tin corporal lergin mang chong loi takan ta do ama min jong mail chi tin ama whatsapp na bolwa ama in whatsapp ma pdf format now nan thodwa na ki go diu teng le tu chung se lovin aban lang teng yong le advertisement ho hung ki so teng le tin update hin ki bol jing in tin Indian Air Force tam thei pen ilu da ding wa ma jong hin pan la the jana la chapang chai wangin nam ngai lut na teng le mi pi Air Force sei ma bang win sikicha lut lo wa service mu theina bailam ta ten ato jong halo hi in army ti le to jong ha je min Air Force ama ho live jong lo teng le nidang teng le khat ve Eastern Airmen alo Indian Air Force Airmen live pi tabang ham ti jong nikat anom nom nan khawe na khau limutin ki pam the jengin asai ne ke jin na wir ho ding anangin naga sei no mo mai la ga sei lang tun khai ke ho na ni chana hin chai tin aban lang ngai chat nung zu ya viber hoin requestion bodule nang number jong ki ta do in tin nangin do ne ki tho pi jingin lang viber ho on behalf I request kan bonom che hi le boi le jong le chuni jam ta office nom po ma na ho man lo jong la ni tha lang jan lang na ki man pom le ne le kolin lang question paper ne ho teng le past paper solve paper ne ho chu atam thei penin personal ta hin request ho an share in ti chu kan say in tin tin la viber ho ko ma ka say nom chu direct open linga ki share lo na je cho ma in jong pisai da ha ama treasury khat ama na phate cha koi tu thil ka hin ateng le chi open a mo the thang thei a hi lo ya chu no ho in personal la ma mang ko ma phone na bol wa ni ki thum diu ti cho ve la kan say hin tu nangin achai na viewers hoi pi na ga se pi no mumam tilang na posting tu pera na posting na mun jong chom chain se yo na Viver ho koma ga sei pi nom chi le ko hi le no me hi le pasal hi jong le na ke hin ite sei dam e ho Air Force a he airmen a hung du niang he chaina pen jong ka hi ta thona hi sang junior AGNIVEER ti lo wa ko ma dang ta lo jang he ka thom hau chim ti dham na ka lonely jep ke ma age group hong hi po in na ti no ite sei dam ide ide ga kyo pi thei ga kloi pi thei he ka nei lo jang hen ka lonely jep thế là cái posting là cho nên Amy cái gì gì na Amy hoàng hòm ta bên retire rồi hay là họ bằng na không tâm liệu bởi mà cái mùa sau thì tập quân bộ sân này là đi chọn hòm dẹp tay na chỉ là chun các bạn thấy nó chỉ là hiện tại tua cái posting hi Jaisalmer của mình na cái hi Rajasthan hi in Operation Sindoor là chun cái máy khát thấu bên cho hàng hình tiếng lẽ river ho kama dia experience ho chapang ho ai phalo ho jong le ka hil nom ka sei nom hi le Air Force Army tabang hi pol to le tham ho hi ando men ema on free time ho jong aki hawin aki nei thein teng le family lang pangai ti teng le family ka koi ham family to kom ham elo le family sasa umpia boy na nei ho bang ho ma hi jong le service nong a kho sa in anu apa damlo ve si wana ai lo ama se chang se a in sunga chapa chang khat ham chanu chang khat ham thu chu au ma hi jong le Air Force in living out ho jong a busy in iti chu nam ho jong he iti se dam phat chom na amu thei vin na Air Force a kon facility hi a hoin na army bangin mun chom choma ha suppose thing a hi in teacher family to kom thelo na mun ho jong he nangin jong nan cover ta in na hi tabang chon ke khan hi ji ho banga hin tele to tham ho bai ho jong hi in tingle facility welfare ho nga hoin na le kha sim nom ho dinga jong sim sambe nom ding atamin hiti je chon to aneve ai lo le hi chu kum AGNIVEER hi in kum li se ading hi in hi lo wai le hi chu
Hichichu neve hi lowai le hichichu asing zep hi mi ga be dingen imachang hi poiti agi asanga chun hung vin lang at asang na tuk benom vayang le pansat na nei vin lang sumna mu diu hi in government jong na le khasim na dinga jong na support diu hin na fitness ball na dinga jong sumna pi dikit na lai diu hin ni tum ke na kizama hi jong le sumna lo tho tho hin hiti yong cho omin na at least service khat job khat ga nei chu apha e ti chu hi in je chun ki ha bol witin poi jong le hichiwang ke ding hi poi kangap cha poi ka zo poi 11 air force lang pe ko hi ti a gel jong om jin ki cho hi gel lowa ki tom lan zo ne ya mi kol ho bon hi thele ai lo le ko u te ho to pangsa ho in bon hi chan gi encouragement ep the ba la kyong ki ha bol nge ti pa zo ai ki tom lan na le ti sei tham pan hoi ta la an zo ai na nei then ti ba na request chu hi viewer ho ko ma ki pau mele na mang na viewer wa jo sen phat tum pining kata sanin ke ni intimai la khwa ni ta air force kan promote na hi ei mi ho thom he ni ngawin army langa itam win ye jun air force jong hi option khanin koi tin hi promote hung ki bol na ko na hi Indian Air Force a tam thei pen jan hinai chain jong ke pawm ten gol hang ngamin len ofsara lut tan ta jong AIRMEN a jong teng le AGNIVEER VAYU a jong hi tam thei pen ai lut duty dei sa ja la ai chi channel through a hi promote him ke bola hung ki Kihou Limna hin vi ro jo sen phat tum video kata sanin dunia salhe hen lang boi le jong na chun mang phanan pejin na chunga ke pa thu kan sein vi ro jo sen jong phat tum pi te ti chu a chai na ka ga sei tan te ka ki pa e na ka pa me mang pha taw te le vi ro jo le ho se mang pha jinga pa na form fill up de hi ta ja hi a pet pe na gang chrain ki bola upload hin ki bola hin i phat tum pi te diu ka ki ne me